harimo uwitwa Aline n'uwitwa Queen, abo basanzwe bakorera The Beauty TV show. Harimo Ineza yitwa Ndakize Olivier, asanzwe akorera Ineza Live TV. Hari uwitwa Scott asanzwe akorera ikinyamakuru cyitwa Scott TV show. Hari uwitwa Sava akorera GB Magic. Hari uwitwa Kado akorera Kado Irakoze, nicyo kinyamakuru kiwe. Hari mwenye Papa Legend company ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi none nikaba yarezwe Nairobi kugira ngo ijye kwitaba nyine ku bw'ibyo bakurikiranywe. Papa Legend urasabwa kwitaba DCI Nairobi kugira ngo bakurikirane se n'iki ushobora kuba barakoze. Hari uwitwa Joyce n'uwitwa Alice, abo bakaba basanzwe bakorera Mama Mlenge TV. Hari uwitwa Zahabu yari asanzwe akorera Zahabu and Janvier, ariko ku uyu munsi wa none icani ikaba yarahinduye izina ikaba yitwa New Hope TV show. Hari uwitwa Alice nanone akaba akorera Umoja TV 1. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza cyane. Nizere ko aho muherereye hose ibintu bimeze neza. Ini wacu turifubitse, hiriwe akavura kenshi, ikirere kirakonje, ariko nabyo ni umugisha, bishimiye Imana. Ndabaramukije mwese, mbifurije kugira ishya n'ihirwe aho muri hose, mu mirimo mukora yose. Imana ikomeze kubahira. Ndi Faustin, ni Impamo 250. Muri aka kanya mbafitiye breaking news, inkuru y'aka kanya. Ni nyuma y'amakuru menshi amaze iminsi acicikanya ku mbuga nkoranyambaga ku isi hose. Iyo mvuga ngo ku isi hose ni ku migabane yose. Buri muntu wese ufite social media yiwe, account yariyo yose, yaba Instagram, yaba TikTok, yaba YouTube, Facebook n'izindi. Iyi nkuru ashobora kuba yarayikozeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agaragaza igitekerezo cyangwa se amarangamutima yewe. Uyu munsi wa none ni inkuru igaruka ku mugore witwa Furaha guturuka muri Kenya, aho uyu munsi wa none amakuru aturuka hariya mu mujyi wa Nairobi avuga yuko yamaze gutanga ikirego arega abanyamakuru bagiye bakora inkuru kuri iyi case yari imaze iminsi y'urupfu rw'umugabo we nyakwigendera Muslim. Uti byagenze bite rero? Ndagira ngo mbibavire imuzi n'imuzingo, abo yareze ni bande, ese bimeze bite? Ni inkuru itugezeho mu kanya katarambiranye kadatinze, aho twari twicaye inkuru ise iza ngo pi ihita itibuka iba ituguyeho, natwe turavuga ati come on, noneho ibiki bibaye muri aka kanya. Ariko bikaba n'ubundi byaravugwaga yuko hari amakuru yavugaga ko ngo umuntu wese uzamukora inkuru ngo hari ukuntu ashobora kuzabigenza nyuma y'ikiriyo. Uyu munsi rero hari amajwi, ntabwo ndi buyakine kubera impamvu wenda zanjye bwite, ariko ibi yarimo nibyo ngiye kugira ngo ngaruka ngaha. Ni ijwi ry'umuyobozi cyangwa se n'ushinzwe, nabyita ko ari ushinzwe iperereza, reka mbyite gutyo, ni DCI, bita Directorate of Criminal Investigation, ni hariya mu mujyi wa Nairobi, aho yamagaye umwe mu banyamakuru basanzwe bakorera hariya mu gihugu cya Kenya, kamubwira ati wowe na bagenzi bawe bagera kuri 11 murasabwa kwitaba ku biro bya DCI Kayole. Abazi Nairobi ubwo Kayole bahita bahabona neza, hariho DCI ya Nairobi mu gace ka Kayole. Musabwe kwitaba bitarenze kuwa 4 w'iki cyumweru kugira ngo mubazwe bimwe n'ibindi. Reka ntari najya kure cyane mbanze mbanyuriremo ni bande bavugwa, ni bande barezwe, kubera ko niko nyine iyi rijwi rije rivuga barezwe, kandi hari iyi nyine bishoboka ko hari ibyo barezwe bagomba nyine kujya kwisobanura. Harimo uwitwa Aline n'uwitwa Queen, abo basanzwe bakorera The Beauty TV show. Harimo Ineza yitwa Ndakize Olivier, asanzwe akorera Ineza Live TV. Hari uwitwa Scott asanzwe akorera ikinyamakuru cyitwa Scott TV show. Hari uwitwa Sava akorera GB Magic.
hari uwitwa Kado akorera Kado Irakoze, nicyo kinyamakuru kiwe. Hari mwenye Papa Legend company ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi none ikaba yarezwe Nairobi kugira ngo ijye kwitaba nyine ku bw'ibyo bakurikiranywe. Papa Legend urasabwa kwitaba DCI Nairobi kugira ngo bakurikirane ese n'iki ushobora kuba barakoze. Hari uwitwa Joyce n'uwitwa Alice, abo bakaba basanzwe bakorera Mama Mlenge TV. Hari uwitwa Zahabu, yari asanzwe akorera Zahabu and Janvier, ariko kuri uyu munsi wa none icani ikaba yarahinduye izina ikaba yitwa New Hope TV Show. Hari uwitwa Alice nanone akaba akorera Umoja TV 1. Mvuze abantu bangahe? Ni abantu 11 nibo uyu munsi wa none bahamagajwe. Alice, Aline, Queen, Ineza, Scott, Sava, Kado, Papa Legend, Joyce, Alice, Zahabu na Alice wo kuri Umoja. Abo ngabo nibo uyu munsi wa none batugejeje inkuru nyine yuko bamaze kuregwa, cyangwa se ikirego kikaba cyamaze kugera muri DCI hariya ya Kayole, bakaba bahamagazwa kugira ngo bazitabe. Bimwe mu bikubiye muri iyi audio yumvikana nuko uyu ushinzwe nyine ubugenzacyaha yasabye ko hatagira umuntu ugira icyaza gutwara Furaha ndetse n'abana be, ndetse uwari rumwe abwirwa aya makuru nawe aravuga ati ariko nanjye ku giti cyanjye ntihazize kugira ikimbaho. Undi aramusubiza ati nta kikiri bukubeho kuko n'ubundi niwe wabareze, ntago ari mwebwe mwamureze. Ati rero murasabwa kuza kwitaba kugira ngo mumenyeshwe n'ibiki muregwa. Ati kandi muzitabe, ntuzambroke, ntuzange kuza kwitaba, ati kubera ko ntago dushaka yuko bizageraho twebwe tuza kubihigira cyangwa se tuza kubishakira kugira ngo tubakurikirane. Ngiye nkuru rero uyu munsi wa none abo bantu bagera kuri 11 mbasomeye bakaba uyu munsi wa none nyine bamaze kuregwa niba nabyita mu bugenzacyaha cyangwa se muri DCI, Directorate of Criminal Investigation, hariya mu mujyi wa Nairobi mu gace ka Kayole, ari naho Furaha asanzwe atuye. Amakuru amwe namwe mfite nuko n'ubundi uyu bavuganaga nawe niho atuye, nawe atuye muri uwo mujyi wa Kayole ho muri Nairobi. Ibyo kwibazwa ubwo rero nawe urashobora guhita wibaza ese none hagiye gukurikiraho iki, ese none ibi nabyo bigiye kuba nk'ibyaye bimaze iminsi. Ariko muri ibyo byose icyo twavuga ni cyuko buriya hari umuntu ushobora kurarira undi joro. Ubwo ubyumva wese aho uri ushaka waba utangira guhaguruka, utangira kwitegura kugira ngo umenye ko uzarwana n'urugamba. Hari urugamba rushobora kuba rutoroshye hano imbere. Nyamuneka bayobozi, banyamurenge, ibi bintu ntibize gusa ngo tubiceceka birangirira ahangaha. Oya, niba umuntu aje akanenga ibintu kandi ibintu bitari ikinyoma, bitarimo guhimba, undi akaza akifata ibintu nk'ibi ngibi agakora ibintu nk'ibi ngibi kubera wenda ibyo tutazi, ibyo bintu ntago ari byo bigomba kwamaganirwa kure. Aba bantu nibaze kurenganira ubusa kubera ko ibyo batangaje ni by'umuryango nyir'ubwite wa nyakwigendera watangaje, nta kinyoma kirimo. Sinumva rero aho byaturuka kuvuga ngo bagiye kuregwa mu butabera, bagiye gukurikiranwa n'inzego za polisi. Ni ikihe cyaha bakoze? Barezwe iki? Ni ikihe cyaha? Kuko ni abanyamakuru bo bakoze inkuru, nta gusebanya kwabayemo. Ibyo bakoze n'ibyo bavuze byose niko byagenze, niko byari bimeze. Rero abayobozi guhera ku rwego rw'aba chairman b'imiryango kuzamuka ku rwego rwa Siberika hariya mu mujyi wa Nairobi, bino bintu ntimuze kubifata menemene. Ibi bintu ntabwo ari ibyo gufatwa gusa minenengo biri aho ngaho nkaho. Niba nta wundi wari wabivuga ndabibreakinze, nshinganishije aba bagenzi banjye ntibaze kuzira ubusa nk'ibyo abandi nabo bazize.
byaba biteye akababaro, byaba biteye agahinda, aho kugira ngo ikibi cyamaganwe nk'iki ngiki uje kucyamagana ngo niwe ubaye victime. Rero niyo breaking news. Ibindi turagerageza kubikurikirana, turagerageza kuvugisha bagenzi bacu tumenye se ni ibiki bikubiye nyine mu byatumye bahamagazwa. Ariko nyine nawe urabyumva, iyo polisi guhamagaye byanze bikunze uhita utangira gutekereza byagenze bite, na cyane ko hari arimo kwigamba yuko uzaramuka akoze kuri ibi bintu ngo nawe bizamugiraho ingaruka. Ariko se ibyo bakoze barahimbye, barabeshye, bavuze ibitari byo, bakoze inkuru mpimbano, cyangwa se ni ukuri? Kubera ko twakurikiranye live uko imihango yose yagenze, ibyavugiwe mu mihango byose twarabikurikiranye. Sintekereza rero icyo uyu munsi wa none umuntu yaza kuvuga ngo ararega, arajya muri polisi kuvuga ngo arashyirishamo bagenzi bacu. So kambe mbarekeye ahangaha, kari aka breaking news gatoya cyane. Ubwo ngubwo ibindi turaza kubibagezaho mu biganiro byacu biri imbere, turaza kubagezaho details zose, yewe n'aya majwi turaza kuyakina muri icyo gihe mu gihe bibaye ngombwa. Ariko igihe ari cyo nuko bamaze kuregwa kandi bakaba barezwe muri DCI ya Kayoli. Di Faustin, Imana ibarinde.